Kiumia kimwe kihituku Martin Munene kuma ituura ria Karimba kaunti-ini ya Tharaka Nithi akorereirwo ni muigi agicamukia githari kia ngui metumerigu na nyina mumuciari ni kwaga wiki. Akiaria ari mucii kwao Munene augite huta ya thiku ithatu nio yacungiriria thĩnja wa githari thutha wa kuriunga itura agietha uteithio na ndateithike. Mimi nilimaliza siku 3 kwa andu kukula. Kaenda kwa mama mwingine hapa, hata sasa niko na ndeni yake. Nilimwambia nikipata pesa nitakupea. Mama akaniambia mimi sina unga na sikupei sababu haujalipa ile ndeni nyingine. Nikamwambia nitakulipa nikipata pesa. Aniambia haya shika hii kaunga, enda kapike unga kidogo. Haya, nikaona hakuna mboga huku, hakuna kitu ningeweza kula naye. Munene uri urutaga wira wa ciibarua ni aratariria riria kuri na mawira ma kuruta we ni hangagia na makono boco wa muthenya no uri kumana na wagi wa mbura mawira ma migunda maria ni monekaga muno mwena ucio gutire handu maroneka na uguo ukia ni umagumeire. Maisha yangu ni ya kibarua. Landalanda hapa taoni nikikosa na ingia nyumbani. Lakini saa hii hakuna kazi. Hata ukienda kwa pale soko utaye kijana wamekaa hapo wote ni wengi hawana kazi. Wangepata kazi kama ungeenda hapo saa hii waambie mimi nataka mtu ya kazi, tutatokana utaenda na wengi. Munene uria waikirio ngono thutha wa kumenyekana urieka na thutha ucio agicoka kurekererio hatari kuhingurirwo thitango. Riu nioritie andu a wendi mwega mamuhe wira wa kuruta niguo yonagire gia kuria tondu na mutu uria aheirwo ni cibũ wi hakuhi guthira na ndekwenda gutura ahoyaga. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani.